Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu wazaza hatu wanasho hatu wanama wanzani hamade namna mjuwao zenongozi kazana zilaraka uzamba waziri mzamani raisi wahe ele chama la Orange ngomi hononi. Halafu ezajiria sambi Mohamed Ali Swalihi zamjiria bainge habuliwa haroha zahunda razida zahunda desire zahunda wandu wanu otipia lolezi wazi jilia era isi wahe parti Orange tizamba uka le 26 bo Mohamed Daoud kikingo rovote wando wambe ngolindo usikuwa investiture jowdai ababa sanga mjomba harijofanya boko Mohamed Daoud kiki afungwa izo ndizo bonjo watu wambia basi ubo hamba hindu ngodo alinde hindi ngodo alinde jofanya investiture ya hindi wewe ndo amba uja premier wewe ndo amba uja premier ilo swala la mndu ya lazima ya justice ngo tukaulinda le 26 jofanya investiture arumweze votizare ewe ndo aja premier utindawe eze votisi biri nai wandu hima wadai shautambe kana ngana hime banguje lifanya investiture ke tubili mdongo wako muri wanu mmarende cinema ngantu wandu wake wakweli. Halafu swala la mando parti Orange wakaujazo wajao wakaujaza ntuani wadungo vayo wana elevao la Orange enga mfanyao jejuwa mwede matahe sali na misiri mje mdovuria kikitahalili aunga mwenesa uka inu parti ya mashababi ya wanadamu inu parti wa ikayao ngiona muo keja fariki keja paralysis ilo swala ni muzisa oni nyinyi watukufu wahe parti Orange enga mwedao mwede mwabaki haina toma hamde mdramba kikafungu tumu ntano pirizo kikafungu tumu nejau aunga mjuhao mfobo kike malali eka kweli luwamba kikizo la republique hauvanu nyinyi makazi bwema nyi maka bwema alafunga mina swala jindwa jinluzi sao kamina swala jindwa jini muzi sao ni kwezi watukufu zabine tsasawa ebanu shahanyu doubaki mdo abangari jonga hata mdore ngwa mzima au banu mhadisi danyina azali ya ukamduja urirenge wakati yori wasi usapi au mdu ya wamba indu iyo mdu kede amba nakenza tasukuka nanje na idemande ngamu idemande izo sika mwabiani ya uka modo mashita kiendo waudo mhanti wa modo mashita kidanyina o ngamodo mashita kiharumando na waudo mhanti yao ilo swala muhimu ya kaulazima aina mndu mwenza kidi alifikiri shala swala ila muhimu swafi la dini bwa tukufu la ya do hamba ukana kikane gosie kiki wondu wazali kiki kajaranti na wala wandu wado amba kiki engam indena mna komo reke mdu negosie mdu ende harendwa jasila siwa hanchume kalijajivi wanizo kiki arenda we akaya borizamba kalizire jezao nana ukati zamba uka emakati yabira katika na bali nzima tiono azali na usufai jihad na belu na lukumani wakanti na kikiba itijo ile makikino ni renti wao emakati yabira wallah tika uzamba ala haya wanwa dojambe wanwa doja wambe ukana izori mabiani ebanu kabo mdulo komori yabo ya tujwanza ya keraisi haina mdulo komora jwanza ya keraisi nge abaha ola mdu ya pulani ya zali hende hazingaro hafungwa
ola ya pulani ya zali ya jamenye opposition aba sangoma afungwa ngesi isi lilo harumwe bwana izori propose o hindi banda ola ya pulwa ni ya zali yaje haisangoma goban jarazidabo ya livoze 400 millions ou 400 millions jarshime dibo ya négocier waisango magobani esirito magobani ngari propose o hindi ngaraba ndo hindi los ala muhimu ya kabula simu haina mtu mwenza akili ya fikiri ya jibu une seconde usamba uka zinu parti wa ikayao zinu parti za ezi basi ngwatungo utaezi zinu parti za utahamrulo na mapesa ujodo wani kabasino waba na tohole gara ile ya Mohamed Daoud Kiki ngure kwa ende ya lasiwa o makobani ya bar ala wara lo hitwa rito jabanu ito pasula she hitwa banu hata ya uka wa négocier o tu négocier wa négocier ngwa fungwa o tu négocier wa pulili gebanu wa négocier bo wenda wa lo pirizo esira tu négocier bidiri fanye ya ude masuala ya mdu mwenzaki la kwa asado amba da za utambe da mtambe dao na mtamchibu bana na mtamchibu Archimedi Kiki Rasida namtanya na Desire oti pia wa negocie wala wa negocie wala walibwa wala wa pula wajua menye opposition esira tu pula engari proposition ko hiti na mwambe izosi sira tu pula ya bidirambe ala fele swala ngilo yao ngamjo ufanya apeli bana na wakati mshashibanu ngamjo ufanya apeli nifanye jamakro nitambaze juwa ne IPDC les partis zopia jeri fanye mouvement ya hoanru wasikini ya wenti basi si parti ya hoanru wasikini ya wenti hauka mimi njatoka na partida mina mndu eto amana hangu ya rengwa ndazenlale IPDC mama duaziro atikima migabi kwa jadisa juwa sambinge yabo kwa jadisa Orange tuo kikare kwa jadisa huri archimetare kwa jadisa ezi no partide ezi no partide ze partizanyo zino namtabazele boti bazo tumwambia ni ale nayi namtabazele boti lahani namtabazele boti lahani ari parti nku munyi baraka usiku mtujinu wade unjilo wasekulu mabi waholelo gazi wanjo misirinde zekabwa munyi baraka tawari kambage maore rikamba tikinga daubi RDC kwa jaji ezi no partide ze partizani muda utuwa hali yabo na mjipange baga rijo utaha arijo ujipanga haina mndu ulona hamuneti do ulona hamu basi arijo fanya mvuma ya wandu ulona hamuneti litaweze parti za zibutala zinu na riparti ya kamili mlona wandu watimizi zihi na zihi emazefanya kwa tukojara ndo mamba iditona mana mdaze mkenche na mnayo yabo ni wandu wa iduararu wandu wa iduararu basi watoja warengensi yonera ore mazefu hanyu wando warenda mamba iditona mana mdaze na mnayo mdola lano tu mama doba iduaru mama hamili koni kata kaudisi sambi habali iduaru kasina mahati jimika vinga kamtudisi Dr. Salam arengwa mama iditona mana kamtudisi Dr. Ashmed ajarengwa wabalili wabanda yatawata kamtudisi kikarengwa kamtudisi na mlawari mwedesaji na nyezi partizani wallahi bila hidon raw alhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila bontoru ma parti arejefa hangungure kwa chao wallahi mba muvwa yangu ya daula kidamina barufuna Dr. Ali usiku barufu ya ngwa balezana lisisa mtijuva nunda kama wallahi tilika wanru ma 24 heures wallahi nadim barufu ya tozingara hiyo Faransa wanru na sharia barufu zingara wallahi tilikuwa wanru 24 heures wallahi nadim wanru ambao waone namna wale beza hapo hata sabia mrusha barufu timpar tumwambia kana himabangu joro hama udule rakata
et namna na les maisons droit wanabi une partie d'une usine je suis là mbohaze voti wando hanywa fungwa wasawa ulawa wafu mtola muhasini mdada ambaye jisona hati ebandi njoka kutuwa mwene suka na banu nyiwa dada mumdo rumati banu comportement mlo nyo yo bo ipetese bo chuwa bo huri bo orange e comportement hanyo getu wone sa wandu mazanga mazafa mazanga Allah ala fois du soif aroba kana asali na pare jari hadisi na wache baini watu da sinao na wajari hadisi na ngamona wizwane ndao ngamona na wajari hadisi na mumparoni jari hadisi na abo wanja wafu wasa wafungwa kamtina barugo muifanya yabone sakanyi wandu waume yabone sakanyi wandu mdona hamu yabone sakanyi wandu wikayao ngamsikini yawe nti ya komori tijao namkera diba tijao kwezi sidera mna wandu wakubwa ni yatsi hai kamtushida maunda mndu mashita kezi mundaoni kamtushida maliba mndu yaja ya mndahitwa kamtushinda masisa wandu pareni wafanya manifestation ya za kweli shaiba silo toba kena mnainu kweli wandu ambao wana parti emazefanyu wandu wode wado mamba jisona mana mdase na mnainu watalele ano alhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila wontu waru maparti ya komori mimi wontu waru maparti ya komori inu comportement d'aibi wa komori ya baba sanga mwanzoni usisola udu kwamba wane gosie okay wala wandu wane gosie ngo pirizo esira tu negosie rilobonze engarambawe engarifanyao ilo swala muhimu esira tu negosie engarambao garifikirio rifanyei etija ukozi watukufu halafu yabo Abdul Soefu yabo Dr. Salimu yabo Munyi Baraka yabo Burhani Hamidu yabo ngamdidao eturiando edo bi ulozo basi ulozo ndo yachaka upulaza nyilo mfumo uchao utukando makobanido Burhani Ushao Munyi Baraka Ojuma Ushao Abdul Soefu Jerry Ibe Fatiha Dr. Salim abo ngamdidao wobo Dr. Salim ngolilo indisa na Dr. Salim moja idawa mbiye wakutashia mbakuda omba mkeka wa prepare bo doctori babo dono atende wa vanfu bige juzo wadunga auto lelesa ezinu parti des partis za komori ezinu parti ndi eba nyika mtina ndi ya resistance eba nyika nyina mwanzani eba nyika kam si usidi yandu paren enu comportement d'aibi ze partis za komori zinu alafu mtamdo mvoti wa mbabidu garedao bekari bo hakajofanya tao kamtwenda mvoti chele kamjo wana gamwendao matwa gazi mbohaze voti mrudi mfungwa mrudi mru anahitwa uka na mjere de baide mana tukawdai ngamtukawdai rumahindo amtukawdai arumado ikeka bati mru wa parti jua mru wa parti PDS au mru wa parti EDS au mru wa parti Orange arumwe CRC yo ya parti tso na mru kati wa leviwara rubasi watomba mru yabo ya subutia onesa kana banunga bo andro mebo tijuba banunga bo andro alona parti bon tijuba dinde ze parti ku UPDC na jua na RDC na Orange ebango fikira ngoda sivan ngabo Abdul Soefu ila ukana ngo lindo azali mjoma hadisi izoko ngo lindo azali mjoma hadisi mabergo ite o ndo wa fondo wafungwa wa ndo wataw bali mana ngo ndo komori mu ndo mare de cinema ito banu ko jom sey ni ma amarikasa shabane kede enti yo kamtina ngo mayire da mrangamize enti yatu nyo kabopi au kama imekatini kwa ministry au tini kwa directory mtushida anafanya zako za lazimu amje demisione ketini kwa hazi mtushida anafanya za lazimu na rimungu ni kwa director wa mwenje aru mama mita mami no iko wandu kwa tina mwenje kwa director wangu kwa yapo wangu liba ndini wale dabailu
keliti ufikire namna yokana ngabo pano solaire ngabo kadbira ngabo meteri ngabo wanrohas e wana problem ilo da hivi na mterkensi fanya atelier ritunde e bana wakomore mana watu manchahiti e ino problem da hivi wanwandu wa haminazi wajawani kuwa wene watemwenji watu wiyele watada hubi wanu izo kabatata mruze leo ola hanikiwa mahakama kabati mndu yarenda na yafungwa shwa fungwa ndo ndo wazoja yuadilifu wangu baki ya yarende weyani kwa transport kabati mwenje kabati pisti amvio zaola nge abatabasa halafu akumuri wadasa shaba keja tosh garenda rumafoti mangara tukofanya garenda rumafoti safara leo karna kubarika ngamtukofanya dasi mtabu harimwe de sana na mulido wa komora mina numabia oni beke ndongoda inu wanrucha mwishie wakemdia bidadi ngoli banu yede atowe azali njomabe walanda si niteye usezitwa zahani wallahi kati jwa kana kabo mdia atowe azali amjoka wa mado harumwando wajo msutene rijo mwimiliara mbe na mtunzuha bawide akawozwani si weide twa bibu weide akanza sovo wa komodo mdasi jwana jata ulime awata uvantara wauka ila si ulika chao nganzo teknisia chao nganzo rifanye chao nganyina mapesa kamtwanza mtu we azali ekanyiside mtoka ukama president yode problem ilo banu wa komodo ngwanzo azalia baki yabo pakangwa uswiri ya ukana wodo watuka ukama president wanukwa tina hamu ya komodo wanukwa wanzao mahali basi wanzo na postu basi nga mumlahoni bwa komodo na mnishili yenyi wanru kume mlo yabo nga mumlahoni UPDC, Joua, RDC, Orange, Huli, mwede mpo havoti, wando hanyua fungwa, wasa wa ulu wa wafu, wasa watu wabonsi juu. Njalala, beshanga mwabioni. Ikamguhani ba swawabu. Lizinga razali woi. Haumnyezi mgwa mangamiza bana. Inga mwabioni bana. Mwabioni bana. Mna haramu. Utola uza tambe Holanda auto tambe banike bidiyo chao yodo usikutoka paka minga eba mjofuma unga mjopa zitwa chao mtu amine kama mjofuma watu bese mimi mtoto pa zitwa amina nimwambia aone amwambioni amumlahoni banu na taratibu nganyina mali nganyina wandu nganyina ustaarabu mwinji kartina rayuona nganyina mali nganyina wanadamu nganyina ustaarabu mwinji kartina bargora yuona bonti tu yabo yabo abiri madiga yabo go shok tushi basinga mwabioni bana na mkenzi mdota kwa neze mali zahani mtulala mabunjilio agosha droite karta o mali ngaranzo chao nga rikana bunjilio la mafundi les tendances ont tipia les tendances ont tipia wanadamu pia wa manuna zali riona na haruma esalia fundi kabiri ngari mparaoni deja ngamjo wono ndo walo yabo ngamjo wono wanadamu wajoka abo emfumbili ngamjo waona ngari ranzo rifanya reconciliation d'urgence garanzo uri sokanga si wadima pia garanzo ribeheri sala ya mwiso garanzo rifanya marche ya mwiso garifanya we marche ya mwiso na azali baada banu karna ufanya marche tena karna ufanya robo tena ezo ngo tukao sifanya yaoma hadisi namna bidiri udensi ya hatu kwa azali ya joenda zahibi idinillah shanga mumlahoni nywandu wajua ngamumlahoni nywandu wa IPDC ngamumlahoni nywandu wa RDC ngamumlahoni nywandu wa Orange ngamumlahoni nywandu wa Huri mweda rumavoti mboho mweda rumavoti mfungwa mweda rumavoti mtolo mji mweda rumavoti mdodo mamba ilisona maana ngamtororize wao ni mlevi maweni ngamtororizi wao ni duju ya fumbuni nganyabo mda za nyoti pia ngamtabu hao wandu warengwa wafungwa wandu wa udawa wandu wa tolo mji wandu wa basinga mmamioni mzingareze mali za hanyu mzingara ustaarabu wa hanyu mzingara wanadamu wa hanyu kamtina nukonti mamafana eba nukanza rifanye tikahanza msisi wandu mabareni gomdo wenchi tikahanza mlibe wandu bonze wajua mrehitwa tikahanza pose makiritasi ya ukaya arrêtelo parce que a commetté crime contre l'humanité ngamushi yao kamtina barugonzi ma mashina mwaifana ti ustaarabu ti deze maliza hanyu tinde wanadamu wa hanyu kamtina rugo mazifanya lelo kikituo hende ngula lo ubao
ranti chana on kwa tu chabu amjesha Dr. Salim Arenga Dr. Salim Arenga ile arrête Dr. arrête comme tu balize bien mjomdo ati abakado barete ndo barete ulio yaukana mwenye baraka ujue haraka washide bani abakinda mi ebani mjishida ni lalo magobani mwenye baraka wati mdo pasha moto kiki eti mdo pasha moto sambi eti mdo pasha moto pia ngamjo pasha moto hata mabekani ngamjo ya pasha na kalesi et quel comportement di yo comme no pasha moto basi comme no pasha moto basi ebani kamti wa hara kana mwende malale ubao banu mimi kaka mna pasha moto mimi kena lazima ni pasha moto bure ngejo lazima ikenga boroho zalawa au ngabo zirewe au wakomori waono marumbo ya mwanadamu ngene na pasha moto ni upashe hamana shauka ntwedana bahizo aruma moto ni dhulumiwa ni lapiziwa ni fungwa ni tola nendena beho abahanu hamakafiri yarahitwa nendena hime nendena do enda no hutaru masio o wanadamu woniona izo kabati mkomori wele waizo kabati mkomori wele waizo ka ina hali ebana ba midena ba kinjoka enda nendena kenti damina mafura na majifiri na mavushe na dobi nendera kenti ndo pasha moto na mabekani na makalesi na maulimba ali quand même bwana muivure raidi na maji na muivure raidi na maji halafu na mbio wala ndo ambao kana uwenge yuo bonge mimi ngami narugo nijua wa Komori wanuhanza ezi shabano wenji ona munafiki wa Komori uhanza ezi handabo shamru wanzo ezi kutanza kutoa mali bana kafikiria Donald Trump wala wasila namna ila balaba wala wasila ukato waisho ya kanisho ola hato waisho ya kanisho Donald Trump atoa ina kanisho ndio ile wasila ezi amanzo madaru maezi kamtana mfanya tanoko hata mtuka ula mfena bakanyina madinga nyina partinga nyina wanadamu ambaka na ustaarabu wewe mesole conseiller shanga botawanu mtoto abantu warede je gasiba nkari wanao kartutu ngasimfya ngasinyama sore tuano ziko juzedanti ya ukana haringa bomdiano mewa ministry do Turkiya chau da porto parole na chau bosi eba nuziko urede je ba eba ngurani resibi wala Komori jodo ambao uno me chau washidai na mtume ni marko sio baba na mtuto wan warende jiwan nende na one Facebook itamba zole baba la fei ametibana idi hano mewa ministre de la défense chargé de protocole chargé de tenini sabari ndo amaka mtezao bo ziko sabari ndo amaka mtezao bo bango mtozo wa Komori ngamatozo sheriban wallahi Allah ezo ngo msifanya uzini neze gouvernement zanyu zinu bango mtezao da nyino Komori ne damu ya Komori basi banu gouvernement de libération banu ganya manga mtsabo da nyinyo Komori banu ngabo uliliwa wandu hafa ngabo wandu wafungwa kama wandu pilizo haina usiku mtaja mteke madrapo unezele so banu zonga sinizo emaja ya nupi ukame so son excellence ko chika ujarongo ko chika ujabe ndo atanga kamchukuru ngo kini banu balari kanza limtunda ni limone ni banu balari kanza limone ndi one kwa banu wanadamu waliona irumbisha ubinadamu banu ni ndo banu kamchukuru sabu hanyoti pia ndio banu kamtsabu hao dari damu ya Komori sabari wasiku dawe na riyo ndo ati kana do binguno mewa banu kamdu ni banu ka sori yongo fikira banu ka president wa gouvernement kweli gota banu mwana uzono nao ukawodo ata Facebook ya ukando eba tola u chargé de protocole chargé ndi wasiku chargé ndi otondari ngai kaba ujiti utojirora ulaya banu dawe arize gouvernement sa hanyu na mecha utau banu kamto iso mabao diso mdada wa banu kamtutu banu Komori wa ula wafu banu kwa wafungwa banu kwa tola muhazini banu kwa banu watu bonti juu banu kasaru mabana banu kasaru mageri banu kwa wanoda sina makafiri banu kwa wanoda sina makafiri Mustafa Setia inge made ngatijida huvi hede gai haina usiku atawa yarongo wangu tombe ewe idawe nguna wiye na mu alibalange president hajwa banguro ngo wandu mtoshinda waona mnamoto yabo yenda yamba lango da huzatama toshindo ni yenda pazali yesha itwa kam tushinda maona mndu yabo mwamba wa touristi yenda oda umi ulabala yaona mndu mzima ya mtashono ya mwaya hafa shamjam kenti mtodo tezada nyino Komori dani gouvernement de libération gouvernement de transition halafu kwa lingo ono Komori yacha kenti yado jibani wana ujibwa makurunudu yenda rege pumba la kotia faye yacha do tezana mbiwa Komori yauka waide présidentiel ministre waide directeur wa gouvernement ya siko gouvernement da yuwa siko ulo amakotezo da ono Komori banu kwa bandu ulo hafa ngabo bandu wenda wasanganyiwa daona bwafira jina marahitwa banu kwa bandu wikayao
wangami banu kartuta zaban banu kartuta bu zaban banganya ni nasi ala ukajina ni nasi halafu ola yadu kwamba ukana kikinga cha ngamjo ukakiki ja mwenye baraka ja nyoti pia nganyina utufumu wa hanza mkena zimrumeti ngamjo ukanyoti pia mjuhamu wo yabo msurumene kama zoke ma president nyoti pia ntwabile ke banu abadubu hamri yakubali yake ministry abasa utufumu wa mjilia ni nyoti pia aina mda kwanza ki president kikinga mjo ukana ngejo andu wanzo wake ma president wa rumeti kikinga wanzo ya lase fakiri wa shamdadabi fakiri wanzo ya lase kiki ja ezevoti za kuswemera eola ya doamba ukana kiki wapulwa kika negosier razida negosier wapulwa wa negosier watu aretola ontipi esira tu negosier engari propose uhindi haunga propose uhindi ba mimi zangu ne dawo mimi nyaba santonto damina nyinyi na mtoni lao abasa kiki hende kwa makobani narambe kajafungwa nge presidency wo enda eho presidency nge hiyo ila complot emi abasa bokiki yenda ya loda ina azali narambia kinge da ina azali emi ntoda mina azali ezo ni proposer urugonda civil e discours ya bidini yambia basa hivi ilode le swala ni muzisa on parce que karna utu ambaka ntoda ula haki ngadwa ni yao ilitsedo ja rohoro hamama tuire da robe hajao lelo liona na sonti pia ya ukana ngariwa nao abasa ndogoza wala amba waka haruma vote kwa taka haruma vote ngamona mafoto yan unde mala na kaya basa ndameni mwoneseni bwa tukufu tayano na mwone mafoto yanu wifundi kabiri mani ni ojeze éclairage sawa wanu pia rika bazima bas barufu Jamila fundi kabiri doktori Halidi fundi Nusa sawa nuoti pia rika yabo wakawa mali wakawa nzuani rikana bunjilio abasa rimpareni haruma omkonti wahusu M2000 raikabili ilifanya march ikayonga romba Mwenyezi Mungu mwanama mlezi pia wakayao rikahumparani ilihuja hawinchi M2000 Place de la République jeri fanye marche ya mwiso biidhnillahi alkarim ya utoa elefujari la zalilin sawa ndo wakabo na mmone namon sawa yapo mjihawinch 2000 ijao mwezi tsano ya mwezi wame reje yonese zitabuziri urao dire boshelizize rais zamani yathmana namona sami yapo sana wedami lejwala holitso wala usibarukane no wakati tena wa ukazi urumeko muri tena akao kumuri pio sawa urabiha kutsina mru harumwe kumuri katinde naikundi ya uzingiza uhumroze tahomba shaka bati murukomo rawa mali irawanzuani eze parti pia re societe civile iritanganyi hosi kwa lelo madwamana yili uonesa ezenogo zamwisho haina mrusa iliyo azali iwe mobonze rondani ngalimbe shauri sala waone ya ukano wa komori pia waisa wajua nana tidizo basi nanda ya Afrika ngwa jori tanganyi hebwa zima ema Afrika pia ngarone sawa ya ukabanuka riti wasiche risanga sine soutien yahe Afrika kamili azalika na uromdua harumanti azalingulao yani ngulao efasirabo azalingulao manaho watukanza wabengwa suteneo azali apres ya usiku lelo wodo upande la kanzani mabieni shaiso na kanzani mabieni bana ngamuziso kangabo mruwa juwa yabo ngakangabo mruwa IPDC yabo ekangabo mruwa RDC yabo ekangabo mruwa Orange yabo ebanu nganyida nyina azali au nganyida nyina si ebani ile namna hanyu aina ya retelo abo nyamba inda ila komori hala ndo amba ariwo ihamba na rahide ba yamba enda huo yavumbo ba hanu ngo musowo huja ntida minanyi inde namna mtungo fanya ngamfanya uta oyamba koko fitina ngamtugo utawa ngamtugo kada minyana madwa mana wanua fungwa wanua reda cha mbalize mbio mba uso numtramo desani ebani yandu indezi partizan hokanganyina wandu modembo havoti
mwende mfungwa muulawa elusi hanyu atola mutiju alafu kwelinga mkonsi yo nje na baba sa azede bafungwa arshimeda fungwa bae bufa nam enda fanye banderoli wanzi he ukaki afungwa kiki utoto bo voti wishi yauka e aja premier do ngabo wamba Dr. Salim ngabo wamba Buruhani ngabo wamba nywararu wewe sababu jawabila wararu mathalan mtutu ngeyabo ngodo wambe ngodalinda ta le 26 bo Daoudou Kiki ngodalinda le 26 jofanyenda ehomba udo vote watatu kwanza jofanye investiture le 26 unambie ko wamba udo aja premier ataondo abe ngamna lindo le 26 bangu njeni fan yo cinema matskorirenda nyotsi Allah abo yo cinema mdirenda ho yo cinema mdirenda ho ukagambo ho vote kamdo do ti hindu alafu msubuti made wabe kana ngaro raketa ta le 26 jerfanye chao sebali mula mamparisa wa wanagaraga bahisi kwao nge huno amake na gouvernement mahamili au miraro au mine wajabari tambazi appel de Paris na Mustafa Sechehi haina ndode hula wandode hunu minga msia komorele hende akama mriazaya hata tojaramba hajaziko bawenza baraka wa heshen libro eba la dondo biwi tu fama hasi il va dire toute la vérité namkena dibo shen libro aina mdondo wanzi yani msodo jamoja wamba kana il va dire toute la vérité banu sikarifanyeza hatu marendo mbio aina mayelo nizo dirumi jabo kari lausa yo kabati mbamdu joko ndi sawa na yo yanshangaze bana eba ni comportement da bien yo kana rtsada zali kenza ata le 20 et le 26 joko kana je sima bien ndanti hale nai e haziale lo mbuka ifanya maudu ziko aja jange banu haina usiku nguto yo lala nguto anti hafei son excellence monsieur le président a nommé Saïdi wa hamanu nguzi bazafuzio au mapuzio a nommé wa ministre de la défense chargé de protocole chargé de ministre des affaires étrangères washile on tombe tana wili macha Paris madame diom tombe bakana nommé wa ministre des affaires étrangères zabari mlaba kamtsa bwao mtonji yala arumala kavu manongo nabo matsaham na moto mamnika enimrato diero kenga mjo kubali mtowe ekanga mjo kubali mtowe bali bamoto yabo mwada bangu ngodo aruma mashuli komori eda yamtsabazale de haha yabo harumanti ilo na giza harumanti bato pare harumanti tawa ndo ngwani maji ne maingu yao shamjom da baka gari ndao hata le 26 dai yabo munyi baraka ba mimi hata bangu mitino kubali le 26 bangu mjom ndende sina ala fondu jaba sada nyile zi partizan njoma beuka erijo fanya bukori fungwa ba hola urungo utayamba abda wane gosie shanga mdomvumbua wane gosie chatifanya buku uwange iho na mika mtetani zambe na mija ujao abasaki ki hanegosie hanomewa ministeri kaja fungwa katoma goban hanomewa ministeri arshimeda negosie ngoma goban ekoto shahindi basmana loibes banu talisi arshimeda negosie abasake ambassadeur razida negosie ni kwa 400 millions aisange ministeri abasange ge Bruxelles ewe watu negosie engo propose hindi engo tuko finaliser di ebango mina hakini uzisi antira hakini uzisi ebango gamazon tocha wan na mjebe mdundo labas ola negosie eda dilingo da hubi mapesa ngaenda hubi umono da hu tianzi haru mabuku yoda ida wakomora nungu amba de yafani ya hangu ngamto Paris ujoka unosa demo sada ujo Parisa mosada ujoja Paris le bukuna lanti ha ilo emdu negosi ukaya wakati lazida kwa niko mapesa wewe hamba kuja paro ni kwa hindu no wandu wacha wao kiritasi tsaila ila kiritasi ya ndugu ila kilinekisi ila sopale wede uono wede uju shaizo ngamjue ya ukana kabati mdulo komori yambanga rumwe bwana hiyo ya jitole ya utamba kata paro unda faida hiyo ni mdoko mori yo ambaka paro yero mapesa iloda ba utosubita jambe kana minja parona bairu meme enda baba lo watate waduhamu ekengo zo watate wa lo Marseille no watate wa lo Paris waduhamu wa surumede balanga bo Abdala mndo aji au ngabo usufi mndo aji ata mimi ekenga mbeho mapesa basa komori miambia mndo ajukana be haba ijokiri nikeka ni juru mnduni kalo bibanti na nafasi mnduni kalo bibanti na extire utojoero wa mapesa ujafanywa mashuhuli ujafanya ujosubitu ndambia komori kana kabati mndo paroni bata ino Roban washile yondo semesa walona hazia bungo saidi wao ngejuzo wewe
o wandu wasoma wafanywa hazia walo madirektori ngwa hibao ngwa saidi wao ngajuse wewe haina anja poro na bairu ngamla defi ngamla so windo bi tujana menguna magamizeni nyondo bakajwa msomeso wandu wanwe defi ne droit de réponse ne conférence quand msami ni nyondo bakajwa msomeso wandu wanu e droit de réponse ne conférence ne na ukana chao haina utoka urongo ataka tujwa bala zabari ngamla defi wabili kamfanye droit de réponse e wararu katujwa bala ndodese ino mjikali mehindi kamjikali mehindi azali worengensi yatu ni joena regeziko ni mbali yebamba goda sisezaha ni muziso gari ni bozi ebanu gawena bapiza ndo ebanu jongo do komoro ndo arende boziko ebanu gawena mruiko bani minja polisha wavumbulu abantu tijaba tifanya manifestation aruma mahamira runja huju abantu bose kuna bwa ziko ngeme tsamba ziko hauzile tinja vertige afanza ni tunde mtu ha ewenge banu kasina mahamitsanu ha ngarifanyao manifestation njaparo mushia jange president lelo wa husu bozi banu daona Mustafa mdimenyele bwana yinu mdojua wallahi mdimenyele bwana kamnaura mdu ya mabieni kamnaura mdu ya mabieni msijware kashanga mwabieni bana parti huri parti RDC parti jua parti ataricha ila elarifu ila udungo ida filme ya Senegal ibo elarifu utiri filme ya Senegal tena utende la labanu ru aure la nationalité ya Senegal ubaki Senegal elarifu rija endesao enda baki Senegal utije komori tena udori ni sa cinema man utije banu jodo amba ukana ngafanyo cha boilari utwenda Senegal ya ata eban kutina rwanda Senegal kati de leva la Senegal atana minjende yono go ndapanda yona minga mina mwana Faransa na Senegal mna mwana go mtata Senegal na matini hono no ndapanda yo ezengo zinu enda one mndu ya usaidi enda one sonko aba sonko ke Senegal enamna makisadi ya tonda wandu mwambia ya kauritere sada ena zali yode namna wao wajo negocier da weno walo yapo utije banu sena ujaurambia ukana ngamjondo Senegal sonko utilibele mndu wa sonko tena utilibele utije uri bumula Senegal tena ekakutura sonko na Basiru wenda wakawato pirizo wa unika mndu yabo wa unika mzinga wa unika wenda waritambazi zao la warenga ntijo mabani yao wala utije banu gauri filme ya tena urambia ukana kabo mtu yafungwa na mdibere ngambia kujilibere wawe utilibere mkomori tena belarifu utifungua mkomori tena tojifungua wewe ndo armonti ya ngawe na parti kwamba usomo wabaka na staarabu utifungua mkomori tena tojifungua wewe ndo armonti wanure mabali wotawe babati watu kwa utambazi wa bwema urale hairewe bahati watu kwa utambazi wa wavukabo bezara kama waruha wa mda nafasi waruha bonzai odo mtabase ole haba belu wala bango jona kamtani kwa utambazi hapo bango joro rane majine ne mvinyo ne essence jo ko kama de nyumba enyungu yo hydrocarbure ke pasu wanu ma opposada wa biwanu wanu ma opposendi utola bonti jonja ngo trainer aruma mani tsan bwela ref mama dubalili wayabo ha ujauru hamonze banu go toba kena mnaino ata lelo aruma gartuka ufia wanu so tipi on kwa tujwa kairi wafunga kartuka kairi wafungulo owenyi sambi haina twararu ngo tujwa jaorenga makiritasi afungwa tumunne tumutanu tabana mwede wata intasibi na mwede wata intasibi ngamjo waza ata intasibi hise ekanga mfiruka sambigo tukautola hana mafoto na mapicha shaka mtuwa la maiba mduriali waka president wakati jamia mbeba haku waka president kana mapesa kana watu kabatimba mdu yabo eyinu dobya tukakadusuma da ina ndo mada wana jana kwelinga mbu Facebook wa Komori ngambu Facebook ni wone bala nomination wende bya nomewa president son excellence monsieur le président de Suleiman Mahazi Suleiman bin Daoudou alias Ziko hanome Amedi Banaidi président directeur ministre de la défense watila atwe karishirwani itikali me de byajo mhelele yani de byajo helele mkomori yambe mfanya ndogo ya habari aringo jikali de byajo mhelele yani ajikali Allah bila shamunga mumlahoni ngani jana na mengo mfukare na watanu yao gani jana na mengo mfukare na watani wapo emana ndo arumwe bwana inu kama arumwe bwana Bustan Abdul Wahabi manama mtukufu ngojukanga marumwe bwana inu bwana wallahi tawallah haina mdungu yendo bara amba fali dhalika fali yatanafasul mutanafisi haina mdunede bare daumbi yo bwana ramvura mali rafikira litowe azali eni wabieni makati yanu wayo esirikali juhamu wala ngwa wa doche levu wala wa Japari wala ngwa wa Afrika waangalie kwa tina haja na ndo ngwani maji kwa tina haja na kwa na mdo ngwani maji au mdo ngwani mvua au mdo ngwani sikuloni wao wajoji wa ukemfe pia shangwa jojo abo wavae ema siri ya moriba ema pantalo ya moriba
wadube abo ne mabweya bo watojo dubando nda wasafiri je mabweya wajadamba ya mwa manza wiri rijari visite wa bangwa rijari visite wa mjaezi rijari visite ni jao engenyi wanadamu bo mjoka mrobo kana washide maingunga joka uzinza bo machui nga batuka unyamvuwa na mteze barieri na mjoka mjuliza wando midenje bo machui mjoka mresi wa Komori wafanya prevention watawa wataamba bizala buji wataha wataomba sukari tijo tente muha watawa watawa zinkabwa za maji watawa watongemba dhahabu wende wa yehe wa homo sakafuni watawa zahala mvua na miro ya maji harumanti walo satellite harumanti walo indiniza bwima milenje kamtashinda mwambia hata Mkomori mzima wajihifadhi wakomori wajwani ngwani majena mnainu athumana lo ibesi tuwe yabo yajado amba na mtime na gari na mtime sukari banumbegeze maribo washenzi mwendezanyu mjoma beka mazofanya inauguration haina utuoshizo athumane ngawe Komori shabanda we mrumme ngawe yabongo wambo na mwanzi ambiwana nyuho wahe bede wanzi heya bo haraka mdo ukana baraka waambie wanzi ukana aeroporo imenye haina wanzo ya fena je Komori ondoa hufa ekenga mazomje msaidie elfu jarilo na mjuhebo wa mkazi bajuzi mwede mjaze makiyesi hata mwanama Dr. Hussein Usufi weya zame se partizanyu zinu banuka batujo jabana jambe ti wa hoteli kume ti fanya terrain tsanu ti fanya university ndadaru ti wa izini kume abange azala jazime nyiwandu wenza shonga shanyika manza mwabiloza nyiwandu wenza shonga hamanda shawoyi weifira au na innahu twaga yode manugo ya mkazani shamka yabo mhibi mkayabo mbuliyo msajaja unuji zinde ziliwa mazirenda yaninde shari ya mashirenda engebo buruhani waka president de l'assemblée enge mshanga majari haja ubeida basenda rege mna Facebook hajangu doto wa taarifa habari uka president de l'assemblée bo mshangama wasizaha juha urenti wana baina mulo na telengo tobwa irini urenti bati mdoka journalist we mndu mstarabu we mndu wasoma enti hanyu jaire ngwani fahavalu ichaire ngwani criminel ranti ujuhe we upare mabani yao mwede mwarongo mwa unienti urenti la staff habari ulo ama ujurande journalist ondo msoha bo mshangama joketi ramba go fanya analysis site bako ubeidi tuoge abo mgwacha langu joto wa taarifa habari ya elezeza he mpira ya elezeza heze banki ya elezeza he eze catastrophe naturelle aina ruko kutanza seleze ebano tuka uda ilienti ndo ekenyo tipia mjamjino lukananga jivanu kanga mabo zoma becha bahinga mmambioni bana atumana libesi kama mdongoni mazahidi bona suiri kama mdongoni mazahidi nyoti pia nimwambie nukana wandu wa mngwana mapesa ze parti UPDC Jua RDC Odobihuri Orange tayo yabaki vuraba izo dezijoka ubaki abo jezirengwa pia mwende mwa ula wamfe mbo haze voti wandu hanywa ula wafu wasa wafungwa msaidienge abo nguto mlapizani kabati mdaparo nda na mtwela mambuso mhono wa msaidingezi yabo oridharao shanganya abo mdaza nyoti pia kama mwambioni minga marumwe bwana kenga wandu ali yao ngama marumwe bwana haina maye ya arete azali haina maye ya wazali haina maye ya fatiha na swala haina maye ya usisa wandu pareni ngamzifanya wallahi kenzo ambada mide nafanye katinda mi na mi bangu mumla honi wa Komori kami minga mimongoni mwa wandu wato wazaliwu mna haramu hasubuti ya rumanyi wandu mlone ze parti za hanyo mlone ze magi mwamba kanyi na ustaarabu haina mna haramu ujo subuti hajipua hambangu ujwe ya jeyambe ukana yede ya to wazali neka tujwa wa mto wa wana ndabi kwa dudabi basinga mjobuona le ngamjobuona timambia nukatika mahala ambao Masri tika Ainu Shamsi tika mahala ambao Shubra tika mahala ambao Matwaria tika mahala ambao Azbati Nahli tika mahala ambao Gamra mahala ni hopia tiweshi basinga mwambioni na haramu ujo subuti ihopia tika uona mabinda utona ola twashonode ola ungule mna idede ola re mashuma pasula sheitwa ola bonde swani gari ndoko za mabinda hizo tinugo zijonshtangaza na mtsoni zingazi ya mnikeye ezangu ntwa mineke tijomla ntibe banga bandu mradu amba engapi ati jomla shanja jomla ba mesa tujota mru wade na nyonko ngono ngutso zimbange ama haisa olwe mayara chanda borilona opposition ya tomoa daborilona opposition fatigue washide mwenye barakata wata kataone hatujinire ndo mabaiti tona mana ende ataka uone ha mwenye baraka one ha icha sambi wofundi wanyu wode shefu wa party uombi arumaenti
Sambi Raisi Sambi ngwadungo bala na mafoto haina ntwa mwezi yo jao to so wahiti ba nombeshe atari rahae jafa hama wa isawa mtoa fidi haya Dr. Salami haya what you know what nyibara dobi mama to ajapulili mama to balili wa ikoni ata after roha bo shauti di seuzi ajange hunu haya bakindo Archimede ajuango edu Archimede namjeri finalize namjeri voici namprepare namje Archimede namjorende ba ngamchoko menyeze kana pasilo hiyo mlala ngamchoko vunza kana nambira mje Archimede ngujo uone kwa sie ngamine tafi ngamine telefoni ngamtoma biani namtamwishie ha wane mashisho ya pasuasi wa butomba uone namje we mdima ya wamando yamba bismillah narjuherende uone kwa sie mzaza hangu mzaze Sharifa ho Salima na itanda mguna mbe umuri mwinji na unono ya reshe hamadaye atuhamba ngo ndo daena mafederali daena rabu atakasimu wamba ngo do ministry waziko ba atukaende ministry wa pede haya wasiliula unumkauja mtaindi rambarana mtije bandaba karti pre na mchobanga manto muulawa na mtawe haraka baka mto ulawa azalingwanzo ya muone hawataza pia watiketi wafanya rogo wa Komori hawataza habala mchuhebanga manto muulawa na waudu anambia wallahi waudu wazamba unumsu hafu uqsimu billahi waudu wazamba wallahi shangwa wahara hanywa rasida negosiani kwa katsamili rasida joni kwa katsamili ajeza la fudi yatikada za atawaendeza ajikansi ajade pasando zitu ndiba joni kwa katsamili wayani kwa tuje mapesa 40 milioni au jao yakentia wadomba salam dobi ajoni kwa mapesa ya tsoto waenda zaidi ya kanti tindwa jado mona ni je mbaba muziwani ya daba ya machu yani ya hopi ngatawenda ngo myelobo Komori ala fulelo longue puissance Mohamed Daoud ki orange ki minga mjopanya cha woka na udiswa kana hadungilo hata boki watu kwa hamba monti mdo yamba hudungu hata umparisa utejelejeza watoto wao mtambazi na ina mtongo yabo na mtomdi na abona nro na pia na mjenge mkasi ya ufalasi kabo muipasue muyungu anafuka baada upula mbutena yambe nguntengelo mali njuka na watu kaundu yabo tujo wanandu yindi mtoipua yabo muihohe utuka kananza ya ile bazo de zambakishana shahadu wanu wakanza ni wengambe kikenda rengwa yehwa tinde orange tinde mavuraba tinde zeembe tinde lejua tinde mwezi tinde kabati ebanga mushia na mtodo tihana zalosi amugia bunga mkazo banu imwambia ni okana ngemni shida mjotamba zeze partizanyu hizo mundungo dingwe na basi tikanso dingo ni banu wallahi hata secrétaire wa appel de Paris njaparokai shaina ndugu zifanyi hao ngamjuka wa madu hauwa bidi baindensi ya hangu aina ndugu zifanyi shi hao o waulawa wala wa Komori o wafungwa wala wa Komori o watawa wala wa Komori timwambia nukaja na tito mola manani hata aringa manzo ni mzieni mtise Komori na bomile na kaubala ziko ya se Komori hao ndu wapashi hao wenji miwa sahidi shekenga mwa aeroport amunge yabo ngamwambia ni akana bwa Komori singa sarumwe bwana au minga marumwe bwana baba santu wando bina dobi amtojirongolea ngamarumwe bwana mwono ndro ya usikwazali yamba hundu ne jishenzi ne leda bala itwa fenesi usiku yamba atoweze resultat kwa 17% jamba 52 na unaulaba ula ile jishenzi la singani wasingani babo wa mranti alona nyumba atalelo wa mranti alona muata lelo bao kairiba mtu tatambatila pesa miji ya wantu msaidia ya bire aje mtuje aje arudia dunge ya mlapize basi ngamwambia ni bana utsabona tsabuhe sharanzile lora wandu wa Mustafa Sechi iro wandu waziko na niwenye mndu ya to wendongo ya kiritasi ya nomination ya mafiti bana ya jari latize bwana hatu bana kabandu gontsanu tsazino na mwede maone mndu umlibe rekamudu rekamkudu rekamdu merekamdu mshe ele yatamba aze mzima dao washila hanyo mndo makume kwa hata na mjuhe mwana ule mengu wa marete na mjuhe msise wando pareni gaburugozi nchima nyama jozifanya si uaretelwa si usise wando pareni si umuwaya hafa si kabati hata manugo mshudo muifanya haina mzima da nyema to amana hanyo warengwa pia ngwa tukaonda onde wado himi ya sio mabandina opia wado waona otoweze mpala pala ni mndo abangu nyao bala ngu nyo bala waude ma president wa hanyo waude ma rais wa hanyo waude makadri wa hanyo
waudema wahan etikari kemkataruma parti ranu karuma parti chef wa yarengwa ende yado hanti wadaina mafura na majifiri na mavushe wadonyia wadzima nonyala wadzima ano eti fami eti wanzani eti parti kabati mbombo tichao abukinga mwabioni bwa komori usikweze votiza tolo atika makini haukatika utu wakana ngwa ufanya bordeli mimi njalewa ya ukajishenzi la singani aude machuizi la dungo vayeze ngoza nyikudu jezende majema gawa aude zenziwa ngamina ukangwa tukana waliberentia enti yangu ngamjo ilibera heze mali za hangu heze mvuza hangu heze fikira za hangu heze duwa za hangu heze déplacement za hangu he hamu ya hangu izo dejo liberentia hangu enti ngamwedo mbieni ilibere wallah heze mali za hangu heze mvuza hangu heze fikira za hangu haina ndonisho shanga mwambioni banyo kana ntina uteza nyoti pia mkauto ukasava pa kasina mahamfukare banu haina kati na mbehecha ubange jo to shangari jo muusanga mjopa miwani ngamjopa mkauzishia pia ekanyitwa na haramu wanafiki mkauzishia kana ngari jo finalize ti hale banu halafu usiku baja babu hawandu abangu wa soko mori awamba wanu pia wanegosie wala wandu ambao wanegosie pia ngwa upirizo ole ya tunegosie ya magamileze dossier tikaya wakati waka unikwe mapesa vajuha wandu wararutsa wanu wende waja haukawo una mini wandu walo azalingwa watu ya ukanka miserie basi wandu wabo waja ko ebanu kwa mjono ramba hamtij ha kasina mahaba ngoto rambia ukana nangu mtoka umenyeza kana pe banu manzo umeyeleshwa ezi ngabtuka umenyeza kana pe ngamanzo namjisheza kana pe mje ngena mje kenga mambo kweli ngena mje bofu ndani ngena mje Fatima Kasimu hambangu endo tijira bwata Kasimu ola yamba la secrétaire boziko enda jusema kurunu karingu wana ne gouvernement ya bwezi hasihi emanu mkauja na sirambara na mtije baraka kartipre ha kamtipre mzazi Sharifa unu mkauja mzazi Sharifa za utuwe bango tukanza ulawa ngotuka ulawa mzazi Sharifa arshume diwane kosie utija wane kosie mimi kamine mbabuku minga miyabo minga yina minga mtu mwambiani minga alafu kwa kweli mdasi na tugure mtoto ndongo nywana fiki wallahi nywana fiki alafu ni mdungu mro ha ebala ngena hanya ya dhahabu ngena hanya ya blend minga mina hanya ya fedha hauka mina hanya ya shaba mimi ngena hanya ya dhahabu ya ukango tutuka utabanu izo ya tukambe kisho do sharia shahinti hatu kafikiri ça va pas la tête ukawe tukamba ukana negocier abo wa negocier wa tu negocier abasa wala wandu wa negocier pia wanome wangu wa presidence wanome wangu wa ambassadeur ainsi la tu negocier ewe wa tu negocier ewe organiser ngo hindi yabo konti juya unabizwa organiser bahamba ngaweneze to mana za hinti kwamba unome wa rumenti quand mimi simba jurini ka hindi na unafiki hama dabu alafu ze partisans hizo kamfanyo cha Emmanuel Macron na mjemu ndunga ndera kombo wenti na mtamazimba za partisans hizo mjemu ndunge boti wadungu wa telegari olio anda uso ninge tungore jedi ngoni wala ndo abangu atukwa kombo lenti notabilité mfanya mabunjilio msekulu amamsheshele o wazazi walido amatintu o wana wafumwa ema president hanyu wabo haze vote warudu ambo ujodi sangu tofungwa mahakume warudi wachangwa ngamtuko unyalisiwa yabo no lazwana wanasho hanyu no alafule do embaza ma president hanyu pia warengwa waramase wapia yabo ngamtuko utamra joni byaze parti orange rirengeja namule namchomso moroni mbona mafanya conference juana mchomso moroni mbona mafanya conference namtoba kimtoba bakafanya conference hata into akiya majiri ndo kana limda jangari ma partisan partindas partisan maboti za mafiti na reparti nsanu samba izo des parti ku jua IPDC Orange RDC Rija izo parti zo zonti pia ndo hawa ulo hawa fa wafungwa wasawa tola mwazili wajizo wengo ndo mavoti alafu ya mngoja jashie abdise farengwa mwenye barakana ngwa mjemdi bariza ruma mafoto nezundo wabaki na warengo tizamba juzi nezundo wabaki Burhan arengwa libere Burhan libere Sambi ai anuja maudu mjamni baba isemdo amba bufa Sambi katavumbula rumondo le baturire ndeje maperuke badi mina shonga vangu badi mina shonga Salami libere Sambi libere Razida libere likamado wakati mralo sepe ya dungo urejeza fa defa ende defa deka defa trasis defa katwit ikada bya base ujovumbula mjomba na fiyo ukumkana mali mbulia nganyina wangu mbulia
nganyina ustarabu mwichimbulie shabu ngajo shaka farenda to wazali mimi mwanzo nikamba mimi najua langi kadha wala kana ujua rumenti wala ramba ntunne wala ramba gebide ubaki ya mtu nsanu wala ramba cho mito mdinani ezitso kabati ujoka na suma ni ditso diba yabo kamdas ntireni mimi kam modem to wazali ngamjoro mdiamani le kotino non plia nesgelegele she kamdas bo parti joua bo IPDC bo Rija bo Orange bo Citron bo Fenesi bo Mwezi bo Mvua ekezi mdaza mlala ya titamba biza nrondo nderito wazali basinga mumla honi bana mharamu to subuta ntsengelea tamba wala igela lazima yorifanye indini chao yenge tukanza rifanye dialogue chao na mwede mahadisira nyina shetani na Firauna bawa ndo mawaishili ya madaza izo madizanyu kezi jawana kezi jahule shoshanyu kezi jahule zevote zanyu kamtina barugo mafanya aina mfobola wa mzima wata basi na sichana wahuri Archimedes ngo sedaro ngamba ndicho na mdazi mkono mtsoni ba urindi richa mjada mja au mwede ela arifotola mjana usikotsoda tina mafoto Senegal belari ela one sonko dana basirwambe na mbeze banu balemeza shunga akaba no makisali olara ngamizenzi na mbeze mtitapili bana yazali hauna mdirongole shankutena na kata tilibere mdutso yandra fungwa Ukraine tilibere mdutso yandra la chao jilibere wewe ndaru menti yaho utirire ndras utiyauni jiyauni wewe bo metra larif utile ojela rondele masakala fawaili na watandu iwaili ya jambe sasika siwatima nanyi azali ibana basango do rondele ya sinema na edaone sonko edaone basiru utiojo na bakana chau utoro rondele ya sinema ujanizo ya informati beke bata amdo dumiza wende sawa utiribele wandu edaone ma president bangu watu ngawo mana wa Afrika juwawende mtu bala uchaina sinema banu wallahi bila inge kamjano lero wangu namna katana wakati naona engineer ziko ibana zalingu no medo bisena na bana lembele abantu kasaruma wandu ngwa ni majona ngwa ni ndola ziko wandu ambao wandu barongo wao mdaseni mwabieni ambao wangu shahaude baba wallahi wandu walikumiringwa juwa yokana izoda bulibi hama pesa ndro ramalira nzuwani rangazija hata maore bo wakomori wallahi hata maore libe hama pesa ramalira nzuwani pia waoezi washenzi wabango warumwe bwana wao washenzi wazali wao washenzi wanafiki lililo mapesa wana hata kartina bana atubwa komori lililo mapesa wana hata kartina bana bana shangu tujeshia jindu jela menjaparo kabati aparo byamba indro hunu karchaparo namba indro ewonde bi ulona kidicho kama karchaparo byamba indro bango manzo pasari dombe hani heji bango ranzo azalia lao azaliwe bidia lawe habwe ibidia lawe hamro ibidia lawe chao bango manzo pasa jerim lozeni rimdzieni rimbeni heji jerim mubilene maji ya mregani yap emaji be atare ngendo koko owalo hunu omadzini rilio hunu ekebandro majiga wadowe emapompiye na wopia wadowa yato enyi na mbele ni mwede mwangareze mfibo kwa mantumie ijafi Besodi salikana izo desgelegele za hanyu na mwede babu kumdido mfumtano arinede na azalia jiamnikene mapesa na watu wakanga mjonda mwado mreme yakoti tao na mwede mpules gelegele ngamlindo wao wavuvune ewa bangwala hambue ewa mkaze ewa mjaeze ewa mtije ngamlindo wao au place de l'indépendance ngamlindo wao tere mwede mwado remele koti utojo jangu jona ebo mwishi kapati riali na mpare malaba ya diaspora omorene riali bemna riali udo banu oinga mniko fatihu yede hata hewa jeni waje rirengezeze letele wa jeni waje wale mbahindru wanwe riwa zanoko zato yabo mwishio bwakomori yabo mwishio wabangwa ndatuja bana jaru sanoko tena sha namtudege bwakomori ngama rumwe bwana ngaricho ufunda ngama rumwe bwana inu ngaricho ufunda ngama rumwe bwana ngaricho shanga mwambioni reconciliation paix nationale nalifanya chao ngabo wandu boko ekativu kweke njafa njali so asumu njare mwa mzinga ekawaisha ukazali hafu na mbeze mtrawe na mumdunge au mtrawe ngabo wakomori wambango arumwe bwana yino ezeno warirenda ekemisha ukazali hatawa na mbeze mumdunge rekanga mrongo majapa wari kanga mrongo chao bamdukana ujwa ukanga ruwano bwana ari ulo warifungwa ritolo ama karitina raturendwa mriambe ngam tukufanya jao yani kwa mapesa ngende za hetena hapo na mjijua shele
basi kartonza renge ntijera mbegara nzuri tajirisi wallahi mi fahari wallahi ntina gari ntina nyumba Komori ntina nyumba ntina tagari ntina tamba ndu Komori mimi wao oanizaya no ndosha hangu basi shamimi ntina nyumba ya jina la hangu wala ntina gari la jina la hangu ntina mba ndu Komori mimi zangu ngamina wanasho hangu ngamina wanasho hangu ngamina wajomba hangu ngamina fami iyo ne banu ndoni yo Komori shele ha yabo ngamkazo banu ulo harumwe bwana akaenda havoti wala wandu wabangu atukanda wawane izo tizijua kwa emefiraza limramba ngamjezi yaze voti ngudombulia nimbaki ya le 26 amitsinda tifungwa de mani yeze azali tikaswirukana ngujo mzingara izo mkozijua bokiki chakuja jojo wa havoti mulo abamfungwa izo zontipi ala fudo amba kana le 26 hiyo kujajo mba nafasi kasina mahashenda garantu ya roho ala fungo ngojo udombaleta yo kana le 26 la hiyo kiki le 26 dai okay izo dizora kanzari mwambieni Mwenyezi Mungu jolikeza khairi na mtulilie dezedu wa banga sibanu yabo haina wanzizo Komori khairi mgungo jo mtawalisize Komori eni wanzizo Komori shari mguna na msekuwe na maji na mbaki nyuma rengwane maji mwaswane kolera mjuhe mprepare mjembahe milala neze peruke ne mafu ya karamora neze nkove zahe mapovote mjuhe mwede le 26 mwede madompule zigelegele no mzinia na mprepare bahaya rengeze mali ya jomangalizane zo ngoza hanyu ngwanye namna hiyo wanjia abo warama sema pine pia warama sema gari pia shenge ni mraso renga bainge kiritasi bainge nguo aitamro watuka wajiona azalika sifor oya yazo ngedena ungedana walivi warar umsaidie na Muhammad Ismaila na Belu azalika sina mndo mwenzaro azali ngena mafavalu na makuloshar shahada ukanyi wandu salam tukum salamanani emana azali yalo yabo salamanani basi salimu aliyamiri haonondo amba ukana wanube semlemewa siasa ya Komori bojo mndu yafungwa yabo havoti ya ulawa ya tola mjini ya fandwa chao todore na sinema ike kweli Mohamed Daudu Kiki wahe kapitali wahe orange ngula roba orange jana talelo ike kabata tanziadis wanu muyezo amasahiri shaka mtu na mtu wamwe majiro barini pia dondobwe maji yao yaje yaeze masai barakuli mtu wenga ndongo na bana ngabo kheri nguna tandike banu emirwa maji yonge ikauja ito masahiri amina furaha Mwenyezi Mungu asoni sisi zanambe banu ijokirike banu masahiri ya sumani ya eziyo emijini no wababa wanu no wanruanu banu yakaulawa banu masahiri emijiyo akanyika mtujenda nika mtujiruma salam tukum Mwenyezi Mungu do ujohozwani nyi sha nguna zeke banu kweli izwele zabaki salimu haonondro amba banu bese mdu haya banu bese mlemewa banu bese ka mtujwa mwambo nyi wantu hiti ezinda sibisin gejo wati tena gejo wati